Perlok ini kicain kibang awan thit mana sor chelong ban lej di pasai hello perlok nga pedang sumpai pi sai sin sagani ga YouTube channel jonga khana design tengah pedang sumpai sai sin ni pi ki ba page ni ki video khamtam mi ki subscriber jonga te perlok sa page adu ga bakut ya gani ki video khnang ba pin timam te hachwa ba page ya gani ki video te sumpa ban like ban share ban subscribe ya gani ki video khnang ba phi nang yo i so ki video ki bang update man ga sima te kumba phi i hak to til tangkat nu tangkat 1,000 ngawan thijan benen selong ban lej di la sai yo sonidan te keleng ngalej di mo mber tang sonidan ngalej yo muhti na piwan pi sakendu yang yo sonidan yo umden yo nongpo yo msning bat yo bon bong tang kita kesan yo hi bang ngalej po yo bahal bong te tang 1,000 ngawan thit kar kom seng ini jan tem seng kom tu 10,000 lai 10,000 te anda la dep sengum tu la de seyo kum tu te kala lang apreu dani 1,000 te la lek biang kamu tang 1,000 ngawan jan menem te gani kade ka bisnes ka babiang tam yang ni ki baduk mo ki baron kambon dan jam ladangi pas Kristen tu gani kala biang bahai ngi ban seng bisnes ladangi don pisama ban seng klem pisa temlong re hoy yang scam pilatip don pedang jong pi Pilose pidon hamen ki para ki badon kheng mo ki badon pisa te phila ban ram kumta ban sen komini jai business babiang ba te phila ban yu i ni ki jan ki ba nga wan thit mena pe kini ki ba wangan thit mena pe kini badi sispa badi sanphau badi sispa badi spa sanphau te kumte mo kumni mo phil i kumba phil i gitu video kang bang aladap ban upload te tang kitu hi giju klem dabun ram te gani ru kadai ke jing pensiun na panta jonga ya pimo ki kon samla ki bon ki bom don kam don jam phila ban try da gani ka kam mo wala jing yo bari ru na ba na ta fis dang da jing tray da fis dang da kam la jong da kam la jong hi wala pitrai kam bala sing do san spa de jong ki bru te dang la e gani ka ba pi chong hayo kamai spa sing ka bai kali ka bai bam kala pala ya pimo Ambil kam jong gibre dio pisan spa ci jaru kam hun reta da pidon la jong kam te kabiang mo da pisnya kum di cai business te hoy perlo ngam don cibun tin te tang ini ki jing ai mesim jong ai boro te subscribe jangan di ke channel kenang bak ni iki video jong aki bayas te kublai cibun